Ok, dan mau di tem long chit lìa, nang ven này ning samjin lo. Impu pe prang ya Nikon 5200D double lens. Nang impu ko de unboxing yang de ha. Ok nih ya, này cho nó playing set đây, dan mau di tem. First ke jo là zoom lens lo. Là zoom lens के 20K plus chat जी là non के अपरांग 18 है 18 के non 20K plus chat बोल लगे एक तालो दे अम्पल के là bằng battery lo है mong makan ampon bampo pale a camera bin non के जो मैं non mau itu जो ये là bằng copy là pura là bằng flower là di là bằng kit lens là bằng kit lens đó cái là bằng zoom lens đó là da board mà dia anche display bằng cái jo là Nikon là display bằng cái càng puya lo touching ali है तो model bang 5200D तो bang jo nomor itu display display lo है di के non bang के kill plus po के battery thon ang de battery के dah oke battery thon ni bang के apa bang dia dan mau itu nggak klik betul nih oke klik boleh chalo dia oke ini yo on bang lah dak lo bre oke on ang deh oke light bang lo yo green light angge lah bang ke dia before taking photos rotate the zoom ring to extend the lens map chalo kalau ke lah bang dia zoom dak ku bel klik ang po cái là mình đã tâm gì không ok nói là đi á ok mình bây giờ click tăng photo là đi hả ok nó là photo click po bute đi là bây giờ post ID rồi lại bằng hè bằng bằng hè ok giờ photo quality rồi ok nó là bằng kiểu check rồi là tại hình xuống po nó phải vào luôn lens lang kadang mau ditum je ni mahin nama angge ki clean man ni nili kamera check al pong deh ya display touching kadang mau ditum Nikon lalu ampale la thonang ho la bangi original hai la thon di ding opo hedio ampal ke la bangi battery charging point lo ke la bangi charger lo la bangi back lo hedi angge la pu pada join deh ho la mangge pupo là bằng kiba bằng bon check em đi họ ok bon add lo bằng nghệ là hiven mir là chọn pinang là ăn chọn hè cái là bằng nghệ original lo cái đặc năng đun cái là hai bằng nghệ aku sai đây nắm đun tụp hàng to rồi Nikon cái đặc là jabok đồ lang hả là bằng cái bên api lo dan mau ditem jadi cái bên api dan đun lo angke labang hala di foto pakai wapas bor hai labang hala type C kali temang lo deh ke type C tado hai type C temang tado foto ke papa support la ekta labang ya pini lo aku pula puna jabok si tulang ho labang ke labang foto papas palu la support thanang po ledak pini milo hai labang foto papas palu la milo ledak bang type C ma bitang fitting jima angke pod ke la bang hola bang type C pod lo angke connection ning la bang ke la pu camera na chu na mo dedi angke la bang ke la dak lo pu chu chopon si da copy me po la dan mari tum la si anam bang ke nali tum chini po nili than data mane 5200D kon an se nam en ma po la lens bang lagi 20K bad lo hele an tin chini lo lens ke angke la bang camera bang kom se kom ta 59 kali 62 la song bong hidup la camera bang la duita quality pen 83 by 85 bagi puri po namari tum ang ton pura complete lo la si pini unboxing bang la pon ing ton kok nan ang itu mana